Dumi, mabali namin. Na ito'y mo, ti madino na duman, aglokatak iti cellphone mo no FB. Adumat nga oras ti ibusan na. Dapel aftershock. Karitag sisinumbat a supporters dagiti kandidato iti napalabas nga eleksyon. Agpipin na sakit da pala. Sapay nagsasakit ti ipupusta ako mintaw. Imbag, tada kagaya mo ti opisina, Dumeng. Sana sakti officer of the day ta. Hanggang sinapak ti imay, tayo mawag ni Kagawad Maring. Nyaman timbaganan. San mutan nga gyutay? Agpaspasikal sa kano, di manugang na. Kat ison ti mangipan iti ospital. Kunak no iso tagpasikal. Ay kastaya. Ngala aganos ka mangisunsun-latan kadagiti nagagat nga agabsent iti duty na. Kapilitan na. Ngawang gayam. Awa na kinton umay alawas. Duangal daw nga ta ti leave ko. Kat si katipusgak nga uay say. Kwa, adaman nang organisa iti reunion mikanaw ti batch mi nagraduar iti grade 6 iti 1950. Ha? Batch 50s? Wen, nga mapay nga grungit ka. Bagmantado kayo si bibiyag nga agkakabats. Diyak ka mo. No, si bibiyag kami pa'y amin nga kakabats. Mano kayo amin nga kakabats aya? 27 kami amin. Ado kayo mo't nga raw. Si bibiyag na pa'y nga ta amin, nakaskada kayaw. Mamuan minto kinanangyaw. Mamuakmait, no anya tinagbalinan dagiti nagpapangas akaadalak kidi. Ang mga nuad dapayin agkub-kubbo kadakwada. Ha? Ang mga no siyak pala ti kaparagsitan kada kami ngagkakabats. Ay, as usual, sak manen tada dito. Andak manen iti aldawan. Alas 12 iti tingat aldaw. Ay na. Irikap kon tari daw. Ta irindap ko bit. Lunch break mo. Awan lakit dito umayo. Nang rona, kat inikat ko na iti pakaammo di tarwar. No noon break ko na. Sikap matsag paminsan na. Irindap ko pa. Inton makariing akong ti panangal daw ko. Dita kan di nanilitaw. Ay, anyan di gusting. Malipod idi nag-chat dahil di kabats na kano ag grade 3. On, kabats na kano idi grade 3 dahil jay. Kanaayon no ati laptop na ti mulmulang-lengan na. Di pa'y nga ta mapisin aya. Itay pa ay ana idasar ko ti pamigatan mi. Inayabak pa yun. Yung timot la tumakteran. Naladaw lang arodan na pamigat da ito. Ay, umasidigak man ngam saan ang agpadlaw. Uray ta nakatalikod dito ayang kao.
Inayat, Suping. Inayat. Sabay kumatasan at tumaltalyaw. Di na kumamatlaw. At akon dito asidad na. Ha? Ay. Saan kumatamalyaw? Na. Agling daklata dito yung plastic nga oro kan cabinet. Na. Video chat. Aglang lang nga adun niya ti makikita kakabid video chat ni Gusteng. Nakaidasar kamot gaya man. Nga mapaya di na kinaiba na dagos. Pambantayan mo't latan dagiti indasar mo. Itay pa'y ngay ayaban ka na uraasan na yun. Jay mutla ka chat mo tibang manggag mo sa. Mangan ka mo tanalpasa ko. Aniya. Itay di ka pa'y mauray nga umay nanganakon. Naurasan ako na mangururay kan ka nga umay sumangaw. Tanain nawak pa yun, dyan nanganak. Dangamin na patdaga nagsaritaan may ije kabats ko. Naita. Unay kamutin. Indasar mo mutlatan dati bulalo. Adi ka impapudot. Tapno narunaw kumaday ta sibo na. Kinalubakon. Ngam agas asok itay, dayta. Kaad-adaw ko launay itay ay ayaban ka. Ngam ka puta ginanggaanas mo mutin na kichat-chat kat na orasan ka pa yan. Kinalubak. 5 miisan. Nagbalayan ta sibo na. Iso kastanan nga igo pa. Yay. Excited ni tata iti mapadpadaanan ariyon yun da kanag iti naka-eskwelahan na kano iti grade 3. Ha? Grade 3? Woy, ang makakatawa ka. Agaso, manon titawan da. Bats da iti grade 3 iti kariyon yun da. No bats da iti grade 3 iti kariyon yun da. Mano titawan dan ngay? Lalaki kin mabagat dan Anyat question dita. Tinapatay kat agriyon yun da. Sa bagay. Ti salud-salud. Manuda nga tangag kakabats. Si bibiyag na pa'y nga ta amen. Agpailukas gayam da chairman kun na nasuping inton biyernes kagawad. Uy, makiriyon yun da. Bale bakasyon damot da dyan, ha? Ta makiiniliw dan tupay mo at karagiti kakabagyan da di Ilocosor. Kalpasan ti reunion, saan to agaway. Ang mga numaibayag dang agbakasyon. Saan mo't nga ta? Amo na mo't nga to tinas ka na maarami di ti barangay. Sa bagay, panagpipin na damag mutlaang dagiti agkakabagyan. Saan na kabagyan lagi dyan? Reunion na lang. Isa saan sumurot ni Rosa. Anya nga rot, asino dagiti ka-reunion da? Reunion da kanong nagkakabats, idi grade 3 da. Grade 3? Well, agsasarak da kano, idi Ilocos. Mayat di pa'y kat pasig alalakay kan babakit ti agreunion. Di ko namgit de, ang mga tal-talo dang agreunion. Reunion pa'y kat daytan. Reunion lata. Di oray duduada no, nabayag da asaan na nagkita. Isagan na akman iti hosto ti reunion may. Anya nga tatilangan di butso ko'y ita, ta senyorain. Agkaedad kami lang adayo idin nga inauna tilangan nagam siya. Di pa'y katlaklakay ita na ta senyor kamen.
Good morning, Chairman. Oh, good morning. Nasa pakan sa ita? Wan, Chairman. Kung ngamin ni kagawad duming nga mga numaaldawan nga umay. Kasta aya? Wan, Chairman. Kun mga agudong kayo. Ay talaga nga gudo nga tamapan ko alantay pinadait ko apantalon ko. Isaganaan yun sakit diti husto ti bakasyon nyo, Chairman. San matunay? Kitaglabasit mo ati isuot ko. Tadikat ko na dagijay kabats ko. Anakapimpi manakita ta senyora kon. Wan saan kayo anakapimpi man? Ta outstanding chairman kayo iti barangay. Hawan mo't kidi Sa anak mo't nga ta basta maatiw kadakwada ay tinagbanagan. Wan chairman. Nagtaraki kayong tupay. Ay di nakman pa sa blugan ugok. Saan man? Pudno nataraki kayo. Ay, una yun. Lumayarig kayo iti para lako abulog abaka winunwang. Ket nataraki kunada kada kayo. Ay, husuretan ugok. Ang mga numamati Agasa, ure lang nagpadait ni tatang iti baro a pantalon na. Parisan nanto kano iti Amerikana. Sumurot ka no matlang ni nanang. Mayat Nagtutulagan da ka no awit spouse. So, dayjay. Manuda nga ta nga agri-reunion. Apa damagam na manuda. Siyempre, Senyor Dan. Anyat amur tayo no natayan ti daduma akabats da. Wala niya. Anya nga tatilangada ko nam. No ni tatang, amo tayo na naglaklakay a barangay official. Dagijay nga tangay kabats na. Anyamat nga ta tinagbalinan da. Dahil tati exciting nga pasatirenyo ng itisigod nga kakaadalan. Saan laki dia mapugsat ti pinadamag kas kada inistorya. Nagraragsak dakit nga taya. Sigurado rin ta. Ngala, nasaya at mat. Dayta ita ti rumbang kadagiti senyor. Liwliwain da ti bagbagida. Ningay nga tananang, anya nga tama ti sagsagana na nga isuot na iti reunion da tatang. Hingga kita na. Agi-suggest ka no makita man saan una yung maibagay ti isagsagana na nga isuot ng tao. Ayun man ngagpaiso. Jakmot kayat nga dama sa odagiti kabats ni tatang may papankin ni nanang. Una, isungin ka kitaan no nyamot isagsagana na pagbado ng tao. Mano kayo nga ta nga agatindar iti reunion nyo? Dayta ti jak amaw. Tawan mo timbag bagaye nag-coordinate. Jak pa'y kat nadamag na kontak na matlamin ida. Adda kayo nga ta amen. Makitan to Ayun kayam, napalansamon na giti pagbadok tao. Ayun mo't Akat anyan. Unay kat nga taatair mo na mangisuot ka kagayay lakay. Kaslakan to lang nga tabasit akong grisman na ya. Anya abasit akong grisman mit. Siyempre, pandek ka nga raw. Kat masigurado ka nagtatayag nga tan a tao na ganyay kabats mo. Tantanawan dan tulakit di tatuktok mo, lakay. Ewan kat nga ta Nilaunay butso ko Rayman, sa anak mo na nagbadang nga asi-asi, akas ko na di maagapito. Si kaamot. Dayjay abot sukoy tay is-istorya asutel. Wen, pangas dayjay. Na. Arapaap na iditi agbalin nga inhinyeraw. Nakapagin inhinyero nga ta. Dayta ti maamwa kiti panagkikita may. Panagkikita tayo kunam ta sumurtak mat. Uno, ibabawim, jay kinunam asumurutak. Ay, saan mo ta? Yan. Hanggang mura imbaga kasumurot ka no madika.
San ka mo't apilitin kat bakit? Ay, kwa. Kinapudno na. Pampanunutak pa'y laang no sumurot kun no saan. Nay. Apa ngay, kat no nagpadait kan sa matin iti baro abistidam. Uray man. Adumot ti papapanak no kwa. Di na imbag katadamot limpi basit apagbadok. Anya, saan kayo matla sumurot kini tatang? Saanin, Rosa? No kayat ni Dumeng, isunti katwa ni tatang yaw. Usarendan yelugan yaw. Tapno diretso ti biyahe da. Bunan niya, kasanon ti barangay. Da ka numot sa bali kagawa tapos gani tatang mo nga uay say. Nanang, talaga saan kaya sumurot? Wano, ada rason asaan nga mo ni tatang? At dalabasit. Nawanday jayay. Siya klang ti makaamo, Rosa. Mahimayat no sa anak asumurot. Tapno ag-enjoy mo't basit ni tatang mo Kasta? Un. Tapno makabanding na mo't iti husto. Dagijay kabats na ide. Siyempre, sandak mo't ngam amo dagijay. Sa may sa amangan no may paspasuli aktulay jay. Iso akasayaatan no isulatan. Unmat kit di maawatan kayo, nanang. Ayos agu ay singarod ni kagawad padtok. Wayne, dualangal daw. Ngam kasla makalawas daytan. Ipakat ng tuman ti kinaagraraman na chairman. Ay, adala kang kuwana na. Nagasat laeng nawan ti mang pabain kang kuwana. No saan asay-saya atin, tigaraw na. Mayat matitaray ti logan mo. Oray naman manungaw sa rem. Una tang. Takasano ngamin kat ijela barangay hall mo ti papanak. Huwag nga raw. Salama pataray sa amat no kasto yung agbiyahe da tao itadayo basik. Ken nasaysaya at mutlaang ada makita na iti kabatsyo lugan niyo. Anya alugan mo ta sasawim. San ko mo talugan da ito? Malaksid ano pagparangan taalugan ko barok. Una. Kasya talaga ti pagarupen da. Kat no didak niyam amo amanugang yaw. Amang ano ibagana pa'y driver dak. Ay, bayam tayam amukan to amanugang ko. No ti amu dagat lugan ko da ito, bayan tantulatan akasta ti pamati da. Nay, man-mano mo tita Domeng. Ay, dumasag ka mo tina. Umuna kailat ng tatang. Dito yak pelalugan. Mala, makamugang arod. Tal-talumot na kiti makitkitak dita na arkusan nga arubayan ti balay ti bats ko. Ada ni Batch Gusti! Welcome, Batch! Ay, welcome, Pogi Gusti! Ay, sus. Nagbabak ng tilangada. Kumusta kayon, batchmates? Oo, masunag ka dito. Nakuno na kami kan amiga Magda. Batch, Pogi Gusti! Anyan day tawag yung kanya ka, Pogi Gusti. Pogi kamat talaga, Batch Pogi Gusti.
Among kadi, apagin inistoriyaan da ka ken amiga batch Feli, ti kinapilyum idi. Anya kinapilyaw. Ay, uwad gayam. Balo kami agpadpada ken batch amiga Magda. Aywan, balo kami. We're free as a bird itan. Ora siya kami ko basgos de balwak matan. Isu nga agkakapadungalan tayo lakit ditan. Damag ko abalo ka matan. Anya. Apay suka di abalukan. Pogi Kosti. Ure asino kada kami itad ka na amiga batch Feli ti Pilyam. Wan, Pogi Kosti. Ay, saan kami nga agpangat akas idi? Umping tayo pa'y ngamin idi. Ngam ita. Senyores tayon. Langag mo, amigo Gosti. Gibente kita ang dagiti agribribal nga ag-crush kan kay. Pwede ka. Anya. Batchmates ay kwa. Ay, salbag niya. Ay, maglakit din ta sana simburot ni Sofing. Ay. Balon ni katugangak Aguste? Ay, sos, mistik kayo. Mistik. Ay, Maria. Balo ka nun ni katugangak Agusting. Mati. Domi, mabali namin. Anya. Natay. Nay. Anyan, tasan kami mala nakasarong kari di si bibiyag pay. Ay na. Natay, ay na di mala nagparik na kada kami. Ay, kanya, mutan ka na kan. Jak materad tagarubo sa luwag. Sige. Sige. Uwan ka na kan. Umay kami ka ng Tim Sofeng. Bye-bye. Sofeng. Natay ka naon. Day. Asino tinatay? Asino tinatay ko, nak? Nikit Nuang. Nuang. Ada ikit mo, Anwang? Di mo gayam amutibirngas ni Ikit Juana ija Ilocos. Un malagip kon, di ikit mo asisilukan. Apay, natayan. Wen, iso nga grubwat ta. Mapantamat makipagrik na. Kasinsen day di inang ni Ikit Nuang. Ngam nalablabas pa'y magkabsat ti siningad da iti tunggal may sa. Awan, malagip kon. Naistoryam kanyak iden. Ano anya ti kanan ti may sa kanan da adwa. Wen. Ay, natay gaya man. Anya kanot impatay na. Basta sang kanumudlat na nakaraing. Ang mga na-stroke mouth. High blood nga taaya. Amo pa yan. Mamanto Awagak ni Rosa. Tama nga nukayat dati sumurot. Nukasta, inton malaman ti rubatyo, tatang. Way, anak ko. Nakadungdung kanyak daye nga ikit ko. Isu akait ko makita dagaws. Tatang? Malagip ko lakit nga ruti panangililili na kanya kidi kaya nakak. Isu tinangaw awir kanya kidi basita. Anya? Ne, nagloko kan Rosa. Kakaasyak lang arudan namang tipad ititong aw ko katawan nakitayin. Kasano ka? Idi kaya nakak. Kunayo mo ngamin. Kasano nga mo yung inlilili na kayo, idi kaya na kayo? Ay, siyempre, imbaga day di inang. Isu aya? Okay, anya sumurot kaya?
No siya, ay sumurot tatang. Jakla mo kindi na dumeng. Adda dita, ay damagamun atap no maamwak no kadwada kayo inusaan. Uwan tatang. Dom, sumurot na kadatatang ijay lokos. Anyat kagarayan da iji Ilocos. Mapandamak ilamay kini apong nuang. Nuang? Anda apong mo nuang? Nuang tibirngas day nga apong ko. Wana dila penya, si kamat. Kastaya. Sumurot ta. Kahit ama mo na dagos ni tatang, tap na mo dan urayan data. Agrubrubuat dan. Wanang. Ibaga masumurot ta. Agrubot na mga ruday. Kasanungatan. Aldawan, ngamjak mo't lamaura yan ni kagawad maring. Jak mo't makuntak. Iso ka no tibilinak ang makaamon iti barangay hall itakan inton bigat. Ni, umawawagan ni Rosa. Hello? Ayan mo ngay Dom. Sang kadamag na ka ni tatang? Adak pala diti barangay hall. Jak mo't makuntak ni kagawad maring. Ayan? Ibagam taurag bati akon. Katnay, awan pamanawan iti barangay hall. Ibagam kadatatang. Anya? Kastoy laangan. Umunadan ta sumaruno tayo ton bigat. Wala niya. Mala, ibagam nga rod kadakwada. Sige, bye. Bye. Nasa isayatan ti kasjay. Unay kat ngaminan ta automatic apa nagdesisyon. Kao awat dalang ti pakaammo agrubot da adagusay. Sapay mangkarintar dan sapay. Ay. Makarilaksak basit ita. Mabalin ko ti rumidap biit. Tawan pa'y matla alauna. Ay, magbanta na kaumay kayo adagaws kapit gosteng. Talaga asaan ako na nagpabatubat kapay unyok. Napaman anamwak, nagrubat akon. Kahit ko makatulong iti panakaisimpa ti bangkay ni ikit itilungon na. Ay kapag isaw, si kamis mo ti nang hipainda di talungon na. Wen, uray sulat panaka ipariknak mo't iti panangipatag kumot kengkwan. Awan mo ta. Tasigaw ka dagiti babakit nga agi inistorya itay. Kat si kakadaw ti pangpangruna na iday akaanakan. Kasta nga raw ti kunada. Tamalidliday kanuunay idi ni ikit nuang. Gaputa pinanawan day di insik nga asawa na. Kadwa na kanu ti anak da. Kat sanda na nagsublipay. Awan. Kat kasla sikat nang ipariknaan na iti pamatag ti may sangain na para kung maigi anak na. Uwang kano. Kasta ti istorya day di inang. Ay, ang kasanungat na nga agpaisaw ti panagsina da ijay insik nga asawa na. Nagbakasyon da kano ijay China. Ngam sanda mo na nagsublay. Isumot lakas labalo ang nagbakbakit ni ikit nuwang. Ngam sa nabalo tasan mo't nga mo no natay jay pimanaw nga asawa na agraman jay anak da. Isumot la ako na jay anak ni kapit imay. Ano si bibiyag agraman jay anak da idi kan ikit nuwang. Mabalay na mabasa dati impos da iti FB. No kasta posible nga da mauray asumangpay? Wala.
Iso may papas tayo alamayan ni Ikay Kapay. Makapantamot lang nga iti Ilocos, Rosa. Ni kagawad maring ti binilin ko namang kita iti opisina ti barangay. Masaya at ano kasta? Imawag man ni nanang itayan. Kasta aya. Wen, sa bagay. Malamayan sa kano iti pitungal daw. Barang nada mauray da sumangpet. Sino aya ti urayan da? Sigun ken ni nanang. Sanda masigurado no da sumangpet win no awan. Kasano da ita? Maamuan to no apay akas deti kuna ni nanang. Huwag mat kadiya. Hala, grubot takit din. Kusaran tan di unar, tapno na dardaras ta makadano. Sigurado ka? Kabailam taglong trip? Ala, Uncle Gusting. Makapagkikita tayo matlaangan. Ngamaan yan, talamayan pa iti pagkikitaan tayo. Kastoy talaga kaanakan. Makunaariyon yun at namatay. Taiso ti kaadwan na apa nagsasabat wino pa nagkikita dagiti agkakabagyan. Uwan nga rod, Uncle. Ay na, nabayag mo. Ta saan ko ana sa rungkar ni Apong Nuang. Agpapada tayo na. Kat kumusta mo't natatang kinanang mo? Sanda ka din nga umay makilamay. Ay na, Uncle. Dakdakkel ngam ti bagida, ti regget da kumamat nga umay. Awan mabalinda. Apay ngawan mabalinda. Paralisado ni amang ko. Arap matan ni inang ko. Anya? Wun, Uncle. Iso tagabalay dalatan Dandani pa ikat nga tan ti apit dan. Anya? Ay sus, pakawan ng mapo. Naglakan ti panangibag kami ti kasta. Saan man makapatay ti sao, Uncle? Iuray man ibagak nga agiddandan ko maamaustan. Mapasamak aya. Manain. Ay kaanakan. Saan ko maakasta ti panagsasaom, taamangan no pumayso. Saan tayo lang nga mo ti angaw ti panawin. Wan madkit di Ngampud no ti kinunak. Uray man anyat sasawag na saan da paya panawin. Agbiag dalata Ngalawin. Ngam ulitek. Saan ko maakasta ti panagsasaom. Kababain ka dagiti makangeg. Alawin na Uncle. Ay wan. Adda nag-message kanyak ijay messenger. Anak sa kano ni Apong Nuang dayjay. Aya. Adikat. Ay isulakit din ginabayag kanon asanda nakita nga anak na. Taimpanaw di insik nga asawa na idi. Ala. Iso dayjayan Amangan kanuno umay dito. Imururay talaga ti panagparang dayjay. Anya nga tatila nga dayjay anak ni Apong Nuang. Puto ti insik. Sigurado anak po daw. Napintas lakit di. Wun anya. Dumirdero sa sngatan dagiti pingping na. Unkit nga ta. Ay, biyag ti tawa talaga. Sa lagpakita dagiti patpatagiti biyag no agun natin dagiti saka ken agkidemen ti tao iti agnanayon. Ay, un gayam Uncle. Picture nakman. Ibidyo nakpekit din Imbagla pamanagnig ko kadagiti kakabagyan at talagamot ang maladingitan na kunay iti ipapatayan ni Apong Nuang. Anya? Agin sa sangit ka nga Shhh! Di mo't ibisto Uncle. Barang makabingayak tumot kadagiti maipatawin nga alahas ni Apong. Anya? At dandaro sa kandumeng lakay. Nasaya no kasta. Agpapicture tanto mamot, iyaabay tilungon ni Ikay. Ay,
Uri no si Kantulatan lakay. Diyak kaya ti makipicture iti bangkay. Stolen siya to alatan. Kampay idi, ay andingayin na kinto naglusduyak gapi tinalaos aladingit ko iti panagdungaw ko. Aniya? Uwan bakit? Malusduyak to inton saan ko na magawid ang tinakaro aladingit ko. Na, mapuutam to pa'y nga tangarod no aglusduy ka. Isong araw nga dakan tulat ay tilikudak. Tasarapaan nak to. Aniya? Ang mga nuagirado ak iti panagtalimu daw ko kat may tugtugak iti siminto. Ala, imbag tanda kayo. Sumurot kayo kanyak, tagdiritso kayo amang tanaw ijay lungaw. Ala, mabuti nga. Saan ka na irwang magtanaw iti lungon? Ada, mabuting ka ano, di mo tanawan. Alyain na kanto dinatay. Kat isingir na di mo panang tanaw iti bangkay na. Uy, Rosa. Kasta ka no. Isungag kukuyog tayo talo ka danana nga mapanitayan tilungaw. Ay, dahil. Hintayon. Agaba na nga simbagpat kayo dyan. Adda ka sang-sang po. Ay, umay kayo, tap na makaon-una kayo, makaasinag itilungon. Hintayon. Kasla makiinlo na kami. Itoon, Nagadupay la sa umdong. Umay kakiti. Alan agkaraw kayo sumurot kayo kanyak. Magagaran itayo ni tatang yung agpabidyo. Si katimang video kadakwada nga agin dudong awdong. Shh, tangiwag mo, Rosa. Di mo ibalikas tama kanto ang damakanggag. Si kamoy. Nagadulakid din na Di kan agngir si Dum. Umay kan. Ibiyo na kami kananang mo, Dumi. Hala, irugi yung arudan. I-focus kayo. Sige. Sufeng, si putan nak magtumpa ako ay. Un ka di. Ala, irugi mo. Dahil ta sinandong aw mo. Ay, ikit ko akadongo. Apay ngay anaday kamatay. Inuray mo pa'y kumasumang badya inis istoryam ide nga asawa ken kadkaduam Kasta lakay. Sige. Tanagtalaw damat lakit din ni tibunga. Adi daman laim bagbaga. Asan dagaya man nasang patanaya. Ay. Lakay. Ikaw na yung pipilis. Talumaan ka no kasta. Ano saan mo na maisubliti sigot? Sige ka. Ay, apalayan ko ano ang ay. Ikit mo na itadungdong awang lakay. Saan mo nga apalayan? Ikit ko ano ang ay. Agasinsinti baka. Di ka gusto yung lakay. Di mo unay ka di ata. Ang mga saan ka, masarap ha. Ay, ikit ko ngayon ay. Kasta. Nakasay-saya at kakanwa tao itipada maya. Kasta. Nang runa lang arudan no agmamaka. Naglakapi man di pa nangyawat mo di pagmamaan. Tapno adala ka doon ngat-ngatingat. Gusto na ikan lakay. Makaadukan. Magita ibang magamon. Mamamatita. Bayamon. Sumublatan na ganyan kasaksang pa. Nikat imbag man ta Ilocano ti siyahom. Gano ko na dangay kuyog na kati amam nga incheck. Wan, saan kami matanapan ni China? Napan kami iti ayan ti sabali nga asawa ti amak. Anya? Ket, tangay na panagnagan mi napatagayam ni inang ko kada kayo akakaaruban ha. Kuna ni amang ko amang ibati ak iti pakalaglagi pa nyo iti ipapatay ni inang ko. Saan ka may isa ka iti karuba na? Alaan nyo dahil to'y 2,000 pesos. Tangdan nyo nagdungdung aw.
What? At atangdan ko ang naging dudong aw. Naging dudong aula ang nagpa-video. Nakadwaribaw. Ay, madi. Taga-inam pala kaya. Dumi, mabali namin. Tata, naisurat kong ti title, ti daily ending nga drama surat. Awag ba't sumra ka idea? Sakit agtudtudo. Ay na. Makasaguyup-yup pa yung gapoy titudo. Panagnanap-nap manay. Panaglalayos. Ano yung pati plano ni tata? Saan nga tangag pa-general cleaning iti barangay? Abangan no nasulatan man ang timbornal. Ay, sulpeng mat ngamin nagiti ka barangaya. Pagbasurahan damat ngamin nagiti kanal. Sana nga pabatubat to siya ko. Ay na. Mapanmanan dito to. Lepah. Panaglalayos manen gusteng. Awan plano yung agpa-general cleaning. Plano nga rod. Nga magmi-meeting kami pa ilang iti council. Nga may nasabat ko na minsan ni Mrs. Saldag iti puro 4. At reklamo na. Anyo man ang tireklamo na. Saan ka di nga ijay tayan ti may sa main kanal uno dakla kanal as sumalpot iti baybay uno sa bangan? Wen, ije nga rod. Ka numasulatan timburnal aglipyas ti danaw manipod iti kanal. Kat malayos ta medyo nababaday jay apaset ti barangay. Kasta nga rod, kalpasan na sumalpa pa iti danom ti karayan napigsa ti tudo. Nalayos tayo manen ide ta bigla di makkel ti danom manipod di surong. Ay, un nga rod. Nga manya ti reklamo ni Mrs. Saldag. Nagado kanot basura ijay. Plastic kano niya pay dita. A posible ang makasulat iti imburnal. Kat ang mga numalayos daman ay. Sige. Mangaramid kami iti notice kadag iti kabarangayan. Tag general cleaning tayo iti kabitan na panawang. Ay na, Domeng. Adagayam dumtang a supertay po na nakastrak iti parawan no sakop ti pagilyan tayo. Kasla dito'y probinsya tayo ti dungparan na. Kan ka nga raw. Iso na ada emergency council meeting may no makapagsagana kami. Rumbang lang Tanay, amumat alalayusan ti lugar tayo. Nang runa no sumapaw ti danom ti karayan iti daik. Kan ura na iti kanal no masoldatan. Aglayos diti barangay. Isungarod amadalasan ko madagiti kanal. Wano pagnaan ti danom tapno maliklikan ti layos. Uy, sigurado nga isot mapagsasaritaan mi iti emergency council meeting. Apay ngamin nga adot sulpeng a kabarangayan tayo. Naku namon. Pagbalinan da basurahan ti kanal. Tayo ko na nga ruday. No saan mo nga'y buling nga nasaya at ti basurang. Agsublikin ka. Kat dakdakas ti mapasama.
Makapasurun mo't ni Chairman Gusting. Apay manan. Anyaman ti kasurun mo kenkwanan aya. Ag-emergency meeting kami kanumanan inton bigat. Anya ko matriklamom dita. Talaga akasta ti barangay opisyal. Anyaman nga oras, no adda na patag nga inkay talantanan wenno pagsasaritaan, maayaban kayo. Isuntumot lang nga iso ti pagsasaritaan. No saan a general cleaning? Peace and order. Anyakat nga rudan. Pagimbagan ti barangay amin dagita. Makauma nga road. Iso sana kamapan? Anya? Ay sus. Kayat mo nga ungtan na kantumanin ni Chairman Gusting. Oh, anya manan ti rason mo? Oh, nagado. Naglawa ti bakrang apagarikapan iti pampar. Ay, awan mo na talaga kagawad ang kwan. Kastamlatan. Wan sadot ka lang agpaiso. Oh, anyaman dagitan nga ibagbagam. Pudnomat. Nagkan-kandidato ka pa'y lang arod no kastamot lang ta aramid mo. Kababain ka dagiti nang ibutos ken ka. Agtrabaho ak mo ta. Anyang agtrabaho ako nam. Nagado ka no ti absent mo iti regular meeting yo. Ken pa nag-duty kas officer of the day. Ay, nagburing nga road. Ti kunam ket di kat masadot ka. Ngam no arak ti pagsasaritaan, naparpartak ka pa ngam alas 4 ako nada. Aha, nalabos mat detang ibagbagamon. Pudnomat. Kan, ungayam. No kastamlat ta. Sigurado nga awanan mangibutos kan kainton barangay eleksyon. Anyahakit nga awanan. Apay, di nakibutos. Siyaklaan? Ha? Awan mo ng kwan. Lasmon. No saan ka ngagbalbaliw, nga tibagsak mo. Nay, apay pare ang kwan. Masiluan mo tayo tasubil makon. Masurot nak nga rod, kinis ka. Apay manaon. Di mo kunaon nga. Noon niya man ti pampanunutam, parisaryo. Nagbidot ka. Nay, anya nga raw. Ako mabit lang nga raw. Tamang alakman iti may sa butilya nga arak. Tagtagay tamang. Ha? Ay sige man nga rod, pare. Sana mapukaw iti panunot ko ti imbaga kanyak ni Iska. Nay, anya nga min day ayaw. Ay, mangala ka pa iti numunta. Pag ininistoryahan ta. No aglayos, may ramraman kami lakit di Chairman, maurnong ti danom iti batog may. Asino ti akin sakop akagawad ije purukyo aya. Eninsamot kagawad ang kwan. Iso, Chairman, nagsadot akagawad. Iso nga awanan mauray na abutos ija purok may. Mas daawak mo't kada kayo. Amoyo lang arudan ti ugali kan aramid ti may sa tao. Isupay lang ting kay butbutos. San mi nga mo kas jay matgayam ni kagawad ang kwan, Chairman. Kwan sadot na talaga. Isa na bali Mrs. Saldag. Ada emergency meeting may kat dahita ti pagsasaritaan may. Ag general cleaning tayo manayin. Tani, panaglalayusain. Uray ko man no isulang ti malayos, Chairman. Tauray malmes da nga agasawa ken sa nga pamilya gapot kinasadot na. Ay, apo, pakawanam, narigat mo't ano kasta, Mrs. Saldag. Numaminsan, Chairman, masapol amaleksyon pa'y nga minti tao tapno agnakam. Wen, nga saan ko maatay na labos mo't apan nakaleksyon, Tano matay da ako nam. Kasano da pa'y nga mo abidot ramid da. No sanda na may kaniti kundaway ang mga ator ka nagiti bidot da, Wan aya. Tay ko mamaliksyon da nga dapay kundaway da nga agbabawi, Wan batkit di, Mala, misis. Saan kayo magdanag? Agmi-meeting kami tapno madalusan dagiti kanal.
Dakadiaminan, di kakadwa, Madam Secretary. Adadan, Chairman. Good. Dumungag kayaw. Naangay da ito nga emergency kan special meeting. Tanay, panaglalayos manan. Kit masapol, ang madalusan namin dagiti pagnaan ti danom. Tano nasulatan dagijay. Ay, ket, anyangay, malayos tayo manin dito nagbugsudan. Ay, ano nga men kisulpang akabaranggayan, Chairman? Ay, nasa umon, kagawad palang. Ijay puro 4. Inagbalinda basuraan ti kanali jay. Ket, day tapay, ti reklamo ni Mrs. Saldag. Tangken ulumot nga men, dagiti kapurukan may, Chairman. Dita, ti pakakitaan. Anak kurang ti leadership mo jay, kagawad ang kwan. Uray nga ta nakapinpintas ti leadership mo, Chairman. Talaga kindi atangken ulo da. Kita am gede. Tanwag kam kamali ka. Awanan mangibotos king kainton umaya barangay eleksyon. Numatuloy Chairman. Anya. Matuloy man no saan. Naskan nga aramidan tayo ti responsibilidad tayo mo. Asaan kaya kundi kagat tayo lang no asidigan ti eleksyon. Agpaiso na ita, kagawad. Agbain tayo kumamad kadagiti kabarangayan tayo anang ibutos kada tayo. No di tayo matla ang maakam dagiti na ipabaklay kada tayo apagrebangan with no responsibilidad. Sagit ka tayo lang Nalay kalaunay sumaumot kagawad paleng. Kunam no kalayangan kan, kun kasayatan. Ay, kagawad ang kwan. Mabalin ko latati agsaw iti kastoy. Taamok ngawan basol ko. Tasaan nagliway kadag iti pagrebengag iti barangay kas opisyal. Oo. Sumardeng kayo! Ay, Silbag kayo! Da kayo man ti makadaw! Anyat napasama kiti meeting yaw. Mayata saan? Dandani manan san anatuloy. Tangimato manan ti presyon ti royal blood ko. Royal blood. Kasanumot ngamin, nag-require manan da kagawad paleng ken kagawad ang kwan. Isudala ka na yun ti parikutyaw. Abak na pa'y ti aso ken pusa, ano naging nasidagdag rerida? Ano nagkatikastan? Katwin. Matuloy ti general cleaning iti barangay. Naska na madalusan dagiti kan kanal, tanay, mapaspasongadan manan ti panaglalayos ken panagbabagyo. Ngarod Aginggat mabalain bakay. Saan ko na kahit pasarin tayo manan tinakaro alayo sidi. Ano sa dino, kat ado titingun tayo anaanod. At da ka no dumta nga napig sa abagyaw, kagawad paray. Anya nga rod ti mabalin. Malapdan ayamot dayta. Ewan matkit diya. Naimbagkit din og layos manen, taadda manen dagiti maidaknir nga ayop mayanod. Anya? Unmet, ay sus ka. Agasam pa'y apulutan no da mayanod abaka winukalding dita. Ay, ay sabagay matkit diya. Wen, pari saryo. Sayang pa'y gyem. isulakit di daytan ti pakpakaw na ti bagyo. Di mo man lalinagdaan ti bubong. Anya kumapay ti lagdak di tangay. Mayat mat. Iso Kakit di ataw. Nagado madildilaw mo. Katsyak ti matamtamaan. Kasla nga awanan na pulos tinasaya at anaaramidak. Jakam mo kan ka. Pulos nga awan ti indayaw mo nga aramid ko. Anyakat nga awanan nung stolakit de. Makaabakbakatan. Anya? Naumakan kanya? Day talaing mo asumao ti makauma. Uturay sakmat.
Uma ako, di ta kinasadot mo. Anya? Isu nga awan asenso ti biyag ta, takas tamlatan. Mapana ko may barangay tayo mawag ni chairman. Mapan kami kano amin ijay ta da pagsasaritaan mi para iti preparasyon ti umaya bagyaw. Oh, agtagay takit dain. Ha? Pasensyakan pare. Awan makukwarta ita. Ay, siya ako na tagpala. Awan pagdanagam. Ha? Ay, sige ah. Ay, sige, madamdamakan to na mapan ni Jay Barangay. Agpambarkan to na. Ay, kapilitan na kasta. Ay, day taman. Ay, sige, mabitla nga ruta. Agpagatang takin bakit. Ni kagawad ang kwan. Apaya di man la tumami daw diti barangay. Ay, masadot man dayjay arumwaren at chairman. Dayjay pay. Kasla po sa mabutang iti danaw. Ha? Madam Sekretary, awagan man. Inawagam sa itay, anyat ko na aya. Wan ko na naman, Chairman. Apay nga rod, nga wampay laang. Ay, awan chairman. Kasjay lati kunana ngam ibaganan to anapig sa titudo ken angin. Ay, nagpigsalakit din da ito'y abagyo na. Saan mo ito na anapig sa tiangin? Hanggang bumayakabak titudo na. Aglayos man ano kastoy. Tilags na kat saan na natuloy ti General Cleaning. Tan nakaunamot tan titudo na. Daytan ti dakas na ita. Nagitikid di kanal adin na dalusan na. Sigurado nga da nagsulat karag iti impornal. Nanyakit ti ngagpaiso ti arami dagiti kabaranggayan Sulpeng dangaro. Anyat ka po na nga gibasura da karag iti kanal. Papanamanan si Kaangkwan. Adala ang papanak. Ada nagtulagan mi kini pare Saryo. Anya? Imbis ko maamapan ka ijay barangay, takita amat no anya ti maitulong mo. Ay, si kalaak ka na, yung tawan ni Jay. Nagaduda di jay. Sige saan mat asyak ti sermonan ni chairman? Salbag mo't da jay alak kay gusting. Nakaunguan. Eleksyon ko man, tapno sa Anton nga isot chairman. Chamba, pare Saryo. Karni dito yan. Ay, mabalin pa nga taray ta, paray. Ay, mabalin pa siyempre. Hindi lang rabi na ano dito Nay, akin kalding nga ta. Kalding dalakid di ijay surong, pare. Naimpaglakid din, ta saan pa naglaylayan ijay baybay. Nay, wen nga raw, ay magkid di ta adda na kay sabitan na. Uwin nga rod. Lakid din, pare. Partyan tayon. Ijay tayon pakarso a partyan. Dumeng! Ayan ti 7,000 sa iro amang kamkamot ken ka. Anya sa irumot nga ibagbagam. Anya nga ron ti pagtartarayan masimang koy. Da kano kagawat ang kwan ken Saryo. Ingkay kumarayaten ida. Apay, nanano da? Kasta kano unay atiritir dagapot sakit tiyanda. Ha? Apay? Nagpulutan da kano iti na idak ni Rakaldeng. Anasarakan da iji igit ti karayan. Anya? Ay, unay arawat da itan. Win kano. Agbulbuligaw-gaw pa ikit di kanon dagiti matada. Anya? Nadamatay iti bisen. Adamot matay gapot kinarawat wano kinasaramulyo na.
Dayta ti malala ti rawat. Rawat. Dong, Rosa. Abay, anyat madamag. Naitaray da ka din ni kagawad ang kwan di ospital. ha? Apay nga mo man itaray da di ospital. Kwa. Ay, Ay pudno nga intaray da. Tagbulbuligaw-gaw kanot matanan gapot sakit ti tiyan na. anya. Ay, kunak matagtaga-inap lang. Pimod na. Doming, mabali namin. Nyamot ang sapag sa manantag tutuglip. Ay, sabagay. Agreklamo talaga tiriknan wakas to. Takasano namin kat maabuso ba tayo? Alas 12 ti parbangon. Hindi naturo ka. Sa ita, alas 7 pa lang. Yung laptop mo nang tisang sangwag. Wala. Ay, sapay plano kay ligpas. Dati sursurate ka sa laysay. Ay, anya malpas ko pa yung arod na ito. Nung makinagaw mo iti oras na ito atuglaw. Kasano nga binadyak sinapa matibimbangon. Nakigidanak anagarmusar ka ni Rosa. Tagsapa na kan katugangak asupi nga nagpailing. Tapi naayaban ina ti asawa tinangabak a mayor. May papansakit iti problema iti ayuda ti kapuna. Tidakas, no may ramraman nakit di mapabasol, no niya na problema. Nagadumot nga mintang reklamo, asaan ka no anay ka iti ayuda. Mali jak sa may wagsak na ito. Kano man ang budget iti tupad. Intayo agpalistan kakadwa. Ay, intayo na. Ang mga numaudi tayo, kat saan tayo man ang mairama. Ay, agpaiso ta kinunam. Dagitay tuman la asawa ken putot, dagiti kagawat, ti kundi sagad, iti kalsadan. Mas no plat mailislis na tinaganda no, ada pagsaya ata. Iso nga intayo magpalistan kakadwa. Nay. Apa yan, kabarangayan? Anyat kagaray, o tanag kukuyog kayo, mate. Ay, nadamag may nga da kano budget para kadagiti mayat nga agtupad, chairman. Anya, tupad man. Ne, nakigtot kayon sama, chairman. Imbag man, tamakaununa kayon sa paya, pakaamuan da may papaniti tupad. Awan pa'y matipaka mo kada kami diti opisina ti barangay. Oh, nakapoy kayon sakit. Dingagsap iti pagbiyagan. Anyat, kinunam, udet. Gusto ti kinuna ni Udit, chairman. Apay nga, ijay barangay nagungaran kat madaman ti panagtupad da. Ijay nagungaran sa bali mo't dito'y nagbugsutan. Ay, mga no ilam-lamang yumanan ti para kada kami amarigriga. Anya, nanay, madiday tangay baga mamirang. Ay, ayunak timbaga ni Mirang kagawad. May saka matulay. Anyat nak na kanya. Tagas lapay, rumaot kayo dito barangay hall.
Ay sus, Chairman! Sa anak laan nagsasao, ta agrub-rubwat pa ilang ti panagburak ti darak iday. Ngam ita, agburburakan saan ayaw din. Wana, agsibon sa paikit din. Anya ti kaya ti asawan? Ha? Ay, Chairman, agreklamo kami kaputa da pagpaboran nyo. Sangsang kamay sa kami amang panagnag ahustaw ti bagbagami. No kasta, agsisinaksi kayo. Siyempre, friends forever, Chairman. Walang iwanan. Sana iya kakadwa. Gusto ting bagana, ka-Chairman. Talaga walang iwanan. Nangigmaw, Chairman. Kasla all-in-one kami ngagkakadwa. Maya titimpuyog yaw. Kasla nagsisilpo ti taray ti panunot yaw. Ay, kasla kasta na, Chairman. Amangan no pati dagiti bagis yaw kat ibagayo pa'y nagsisilbaw. Kastangag paiso, Chairman. Taga po iti kinarigat ti biyagmen, aggigidan kami matan ngagbisen. Nay. Chairman. Mayaw-awan sama di gagara may. Ay salbag dagito yan. Ilistada kami matan Yaw awan yun sama ti bagbagamin. Agtupad kami matan Kan ikanda kami iti ayuda. Saan la mas nop ti paboran niyo? Tupad kunayo, tatang? Wen, kunaglanusan da pa'y apumanaw itay. Nadanon nyo kumaida. Nagsaya at lakuman no nadanon mi ida, tas siyak mantig sao. Masuro na kita yung kahit. Aguray kayo man, tatang. Asino dagi di aya? Ti grupo dagiti tumutong 8 ada udit ken mirang. Dagi di mat gay major problem dito nagbugsutan. Husto ka dita, Rusa. Major problem dagi jay. Dagi jay ti wara dito barangay. Awan amuda nga ramiden. No diti ago umong iti no sa dino laditan a lugar. Agpaiso day talakay. Tano da duma, malablabasa kiday ti sirok ti kay mito, iti arubayan da indong. Nagali sa alis da. Ay, apaw. Iso nga orayag ti panagsubli da taag sa uak man iti makaplang. Tatang? Agram da gijayan. Di labagbagi da ti pampanunutin da. Aniya matanda odit kan mirang. Pakabasbasulan man datatang muntik kinareklamo da. Wen ngarot nanang, saan dalaan na iraman iti listaan? Nagreklamo dan? Apaw. Umunay manday tanto pa da pagtutungtungan da dita, masigurado. Ay, wen nanang. Dagijay pa'y nga minti ko na ayaw. Nekit, anyat nakakatkatawa launay kadagijay ayarong sa. Abangan no saan dan to na may sarang tirupa da, nung mapaluksaw da iti husto ni tatang. Ay, day tamot ti dilawag kan tatang mo no naduma. Naglaka ti panagungungit na. Wen nga rod, pakalalaan dan sapay iti high blood da daytan. Ay, kaday tanga ro ti bagbagakan kwa na. Kasaritak tumanmat ni tatang. Katuan man, parang nusikat denggan na, tano siya. Yalang-alang na amin ngay bagbagak. Anya? Naimbagman ka na kayo akabaranggayan. Tada kayo manan. Itay tigit ti kalsada. Akampay iday. Agsagsagad. Kas kada agin gagaek. May, apay ngay uday. Anyat problema mo ka na kamay. Wana, naglaing kayo pumapel. Nay. Da kayo latam mo dagiti official ti barangay nga danghiwat na amangan kan adaboksit na mabisen. Ay, madin sa amot na tangay pagbagamaw. Ay talaga maday! Iso nga report tak ni Mayor. Anya? Pasensya kayo, no may ramraman kayo. Sa nga men dagiti agilis-lista itinagnagan ka dagiti rumbang ama paraburan. Ay, uday. Di ka agak kusar, itibid daw. Ado kami amay lidlid ding dito'y nagbugsutan. Iso nga awan bid daw ti akusasyon may. Ay,
Panaknakampay nga mo na. Ay, talaga panagnakan may kadagiti kakadwak. Ay, natangsit ka launay unay. Ay, di ta kayaw. Agriportak niya pumayor. Ay, saus, masapol ang maamuan da chairman da itaw. Ay, chairman. Bayan yun, nukas tati amo da dyan nga udit, apaglimbaganda ka dagiti mayat. Asumursurot kan mamatpati ken kuana. Nalabes nga agsasaw, chairman. Anya ngay kumati basol may no saan anairaman tinaganda iti listaan dagiti agtupad kaskada ag food for work. Hay, nareklamo dakit di unay ay nagmayat at apisan. Ala. Huston dayta, palabras mo. Nakaadukan. Bayan nyo takitaek, no anya tinasaya at maaramid. Apay, chairman. Saan kayo aya amasaer kadagiti aramidin da uday? Kinunak met Huston. Kasaya at anusan kayon asumanaon no kasta nga dagreklamaw. Tapnosan ngo matidog ti saritaan. Ay, sige nga ron, chairman. Makaammo kayon kadagiti reklama daw. Salbag ti kastaw. Agasalupangan ti parikot kadagita apan anawa akabaranggayan. Listaan mo't dagiti nagaw-awat iti ayuda dagiti pinairuaryo, chairman. Wen, kita man dagita listaan. Amangan no pagibusan nyo la iti oras daytan, kan paka-estresan nyo pa yan. Ad-adda ama estrisak no saan ko ama kita tikat ko ama paniknikan. Anya kami di daya, chairman. Aha. Idita kuripaspas. Maysa. Maysa? Agbilang kayon sa aman, chairman. Wen. Imawat iti ayuda da jeng audit iti damo apa nagsangpet ti ayuda. Ay, wala, chairman. No, ididamo. Ay, sos, nabayagan da dya, chairman. 2020 pa idi. Wen nga rod. Agsaruno tinaganda iti listaan ijay kadkadwana ani Bumira Aginat. Ay, wan. Ni Bumira alias Mirang. Agsasaruno tinaganda nga kakabarkada ditan, chairman. Una ya. Makitak dito yung tinaganda gijay. Ilista man tinaganda graman pizza no kaano da ngay mawat iti ayuda. Wen, chairman. Isurat mo iti batog tinaganda no anya nga ayuda wino tulong tinaawat da iti tunggal pizza ana ilanad dita. Ariglado, chairman. Good. Anya ti pampanunutin nga ramidin ni Tatang Morusa. Apay ka dinanang? Wen ata inala na ti kumplito alistahan dagiti na ikan iti ayuda manipod pa idi ng rugi ti COVID. Ano na kano di listahan? Ay, jak nga rod amaw. Maamuan to ah. Agpamiting ka no ijay plaza, wano ijay multipurpose hall. Anya? Wen, kati amkag. Abangan no anya ti aramidin na. Kat guraan kit din dagiti nagaw-awat iti ayuda ngawan mo't pakairamramanan da kadagiti made may padpadamag dita. Wala niya. Ang mga may ramraman dagiti nasisingpot a kabaranggayan. May tudulaang mat dagiti reklamador. Dahita nga rin ti pampanunutag. Ang ala, kasaritak ni tatang mo may papan iti dayta. Ang mga makaaramid kit di iti saan nga umno. Gapo iti surun na kadagiti reklamador. Adda ka no meeting yesango ti barangay hall inton Sabado kakadwa. Oh. Anya ang meeting day jay udet.
Tsaka mo, basta dapa ka mo ija outpost. Intayo makimiting amin. Una, anya ti amo tayo no dakit di sumangpet nga ayuda. Wano, ang mga no agiwaras da iti istab para kadagitay agtupad wenno dagitay agpud for work. Ay, una niya. Narigat nga agpaiso no maudi tayo manain. Ay, awan agabsent, kakadwa. Wan, kakadwa. O, anya, awan nag-absent makimiting tayo amen intun Sabadaw. Wan, udit, si Kati leader mi. Si Kati spokesperson mi. Malawanan. Agdiskurso aktupay intun Sabadaw, no? Ipalubos ni Chairman. Tatang da ito ya. Hello, Tatang? Ko ni ti barangay hall. Alas 9 ti meeting iti multipurpose hall. Ngem awan pa ni Dumeng. San ka di nga katindar iti meeting? Ay, nasapa mo tarim mo dito balay. Jakmot na damagan no sa dino titurungan na. Naglukon. Kunak nga kikita kami amin na barangay officials dito barangay hall. Tagkukuyog kami ama pa ni multipurpose hall. Kasta ka day. Sige, tawagak man, Tatang. Ang mga no nagdiretso ni multipurpose hall. Bye, Tatang. Niyamatan ni Duming. Pagparikutan na paila ni Tatang, man. Awan samot ti maiwaras nga ayuda kakadwa. Mabit lang nga tayo nakagin si CR. Masirip ko ti ayuda no adda. Ta iti unag ti multipurpose ti ayan na. Ay, wunan niya. No adda ayuda. Makitam ijay no adda nakaripak wenno nakasupot nga ayuda. Sige, Mapan kan urayan dak dito ya. Naimbag nga oras, kada kayamin. Amumi nga dupay ti kabaranggayan ngawan ditoy. Ngem sa nabale, tadan dito ng iti sentro ti meeting tayo ita. Agyaman nak. Mangrugin ti meeting. Dito'y kalatan, mangrugin. Kada kayo, nga day ti dayta banda, ti grupo ngay dauluan da kabsat edita Kuripas, ken bumira agimat. Umay kayo dito yan. Ne, datayo ti starring. Ay, yay! Ay, wan kagawad, adda kami, kumpleto kami. Ay, adda ka di waras, kagawad. Hoy! Anday stab amaitan kada kayo amin. Ay, wow! Thank you, kagawad. Ay, kamao dyanan na, may raman tayo manay na mawarasan. Ay, salbag na kitan. Nakaragragsak da nakaawat iti stab para iti ayuda. Ngam saan da pa'y anaukag di nakalukot a papel na karaman ni stab da, Chairman. Ngam kasano na to. Awan mo't iwaras tayong ayuda. Bayan nyo ida. Tatang, ayan ka no ti ayuda. Ibagak mo't lang ti ayan ti ayuda no agdamagda. Ay, agyaman kami Chairman. Agawid kami. Agyaman kami. Thank you, thank you. Hey, pimanaw dan. Aludoy damat pimanaw eh. Nakaskas daw, Tatang. Anya, tinakasurat di nalukot a papel. Pugtuam Dumeng. Ibagayan na, Tatang. Anya, unak lang o paypaysom. Anya nga di nakasurat iti nalukot a papel.